tashi tile ta nye ngoma di tui chine ni mitu tu lakchir shata te kula shuyi ta kungi rinpa sumte che tsawi jila rinpa shiva ti ani loptu ki ni susu ki tanda ki lansen jang tsawi te ki jang tsaju te ki lakchir te kanda sita goyi minte ta kora ta tangpo ti lansen te tsagu udwa kazang te karir ko taje tabdi zo tangde rwa di kala ne tani enroll che gu dwa enroll che tsewe jila taje tabdi zo tangde kala ne di kala ne progress le di kala jinenda kare haku re lawa ina di ki nanglo la cherangi lonsen di ta treba la yinchimi chi jacha ngapchu lengu du labdwa di ko la chwa di zo tongpa re dwa ati yin di tamba certificate status di kare na in order to qualify for certificate you must have passing grade di ngapchu nga ju di indi tamba nga lobchu indi tamba ngi kharchi gore lonsen di lengu gu yorwa nga course kana do lonsen di ri leni lonsen di na la debate len ri chini chigu gu yore ati ngi mutu de chigi on dos chene ngi lonsen di lonsen ge ni de la ta twa telen ti la tagi chene ni pichiri ta chetu yorwa kimatela on di chi ene di chini tani jimate 드레미다 lonsen di 차차래 다 lonsen di 차차와 tani lobtu kharchi gre progress la ti namla chinen gre tina chinen de tampani kharchi la dukwe course completion chartus rwa tani jacha di londo certificate kare du londo certificate chanala radus chanala thawegi cheto ni de la request chiro chis rwa ta chanala de la request chi shana digre request chi tangso da khron tu le yigi chung do sha gre tani chanang de request te tangso wi chi la ni ta tu ka tu chi ni kama khashi chi ege je la ta bai bai na ani pheche chanang ge certificate te le te de le do de la ne view my certificate la chi do odis ne de ganga chi ne shita chanang ge certificate te ra chare ti lobtu ki certificate te ra chare kurangi ma karse gore parndu chigu na karichigu na cheshana chigura odus chichi ne ta lagche shaktang ti kurti den ro chire chi ne shwain tuje che